กระทอกเงินนังเป็นคราวโอ้ยโอ้ยบุญเสียนละเข่งกูงอบุญเสียนละเข่งกูงอเสียงอิวบีวัดอูลังซากะเตียนกะดนกะบอดกะเป็นขี้อยู่เมาเสียงบาโอ้ยโอ้ยringkap uwo rendi ringkap uwo rendi ing makir isi bidi hasngap katien kasih kahir hir hapo delhi hoy hoy kasih KS karai rangba hoy hoy haka kernet bapra haka kernet bapra to das ngau ko mai India dajer dato tien kasih kata syongnya tingsan labun bursin tingsan labun bursin na bakem umau bersiu เป็นคลันละลากระเตียนบากันอิ่มกระจายเป็นเร็วโอ้ยแก้วโอ้ยแก้วdi kêu lempat hati di kêu lempat hati lapino ki artinau ban kêu ka tien kasih ha ka tho nginang pen krau oi kêu oi kêu ringkap uwo rendi ing makhir isi bidi hasgap ka tien kasih kahir hir hapo delhi Hoi kau, hoi kau, ukau hai syerti, ukirai lakum ukha, ban im kaktin kasih KS karai rangba, hoi kau, hoi kau. Haka kernet bapra to das ngau ko mai India dajer dato tien kasih kala syongnya hoi kau hoi kau haka kernet bapra to das ngau ko mai India dajer dato tien kasih kala syongnya oi kau kensan te ulio hadung det utung baji Kelan to ituno ha kernet jongkariti hoi kau hoi kau hoi kau ahit ubarem ubaja kijang men henlai langam ya isu Cengken mau ya ikan Kelapang Kajat penerung kejongi Keladon hok banyo Berpenerungnya ketin kasih kena ke bapra Bangingatkan Bakari India Kan respect Kari India Kan buram ya kata Kentang ya wai Ngasyakwa berpenken mau ya kari India Tangkum ni Nalai teli ketin Kibelarung Hak kernit ke bapra Nadong sethi lami ngi Kaktin Asam ke Belayok nadu bersenang. Kaktin Manipuri karung Nawablay Kirangba Manipur kiwan bansyak tangan hang teipo indianggit. Kisong jil kat sau kat san sengi. Ko sarkar India hikwa bayaka second edition jong kata kan repeat hakajat meru kasih. Kebar kaktin bodoh
karung hak kenit ke bapra nak kadau jong kiseng leno hato pikwa bakani ke jing kelut ke jong pi kan pin ibiang ya kiseng leno ni pijit ban buram ya ke assembly ke bada ke lendi ke pas da ke resolution kata ka dei ke rai ke jong pi ke jait beru ke jong i kelalong ke balakre bandit ya kitu ke artli kelenti im ke ketin kublai sibun si ajar nu